Alguseks head lastekaitsepäevad neile kõigile. Meie oleme Mind Over Matter ja meie järgmiseks looks on Kinetic.
means the day will come again. I see the enemy, I gotta fight again tomorrow. I see the enemy, I gotta fight again tomorrow. I gotta fight again. Järgmiseks looks on Come On End. Sellel on meil ühtlasigi video. Saate seda tšekkida YouTube'ist ja ka Facebookist. Nagu ikka vahel juhtub, siis väiksed errorid käivad asjaga kaasas. Vahelduseks võin tutvustada teile oma bändimehi. Tema meil on kitarrist nimega Ragnar. Paremal pool on bassist nimega Mart. Ja trummide taga härra Eerik. Ja ühtlasi minu nimi on ka Eerik. Tundub, et viperdused said korda. You're calling me again, come on in.
come on now. Dancing to the beat, come on now. Leading lives again, come on now. Beating through again, come on now. Jätkame sama kiire rütmiga, mis on ühtlasi ka meie viimane lugu. Loo nimi on Supergiants.